Silav roj baş hevanno çawa ku hûn dibînin îro mêvanê min Rêzdar Remezan Kerîm e ji Rojavayê Kurdistanê. Mamoste merheba bi xêr hatî. Êvara we baş li ser xêrê bin gelek spas. Gelek spas. Niha li Munihê civînekî bilind heye, civînekî weke zîrve, lûtke em jê re dibêjin ya ewlehiyê. Welatên Ewropayê organîze dikin. Cara yekem e ji Rojavayê Kurdistanê heyet tevlîd be. Rêzdar Mazlûm Ebdî, Îlham Ehmed tevlî bûn. Nêçîrvan Barzanî ji xwe xwedî tecrübe ye û hema her sal tevlîd be. Niha tu çawa dibînî pêşiyan basa vê mijarê bikin, paşê jî ez dixwazim hinekî fikra te bigirim ji Helebê heta îro êrişên li ser Kurdan çêbûn, hin derdoran weke komplo pêna sêkirin, komploya navnetî di nav da kîjan dewlet hene. Ez fikra te merak dikim, heta îro aniha rewşa me a Kurdan li Rojavayê Kurdistanê çi ye, em ber bê Kudrê ve diçin. Statuya Kurdistanê aniha di Rojavê de ye. Gelo welatên Ewropayê dikarin serkêşiya naskirina Statuya Kurdistanê bikin. Ez pêşî fikra te derbarê vê zîrveya li Munihê de bigirim, fikra te bigirim, paşê em derbasî mijarê din dibin. Keremke, Remezan Kerîm. Gelek spas heval bedran. Di rastiyê me di merheleyekî dî heger bibexşîne zanî ez ew nexşeyekî Kurdistanê nû me çêkiriye ez pêxim. Eva dara Qezwanê heval bedran yê Kurdistanê ye zanî. Mesela Remezan Kerîm Hesen Alî kalkê min Hesen û Alî jî Kurd bi giştî hezê xwe li şiv bûn. Ji ewa şiveke bi dara Qezwanê çêkiriye. Min nexşeya Kurdistanê çêkiriye teze. Ez wê niha diyar ne? Ewa pêk het. Ewa nexşeya Kurdistanê ye. Ez vê kerebê jî pêxim. Niha baştir diyar nebû. Nexşeya Kurdistanê niha baş diyar e. Ewa ji resmê niha baş diyar e ne wisa? Ew resmî serokên Kurdan carekê te nîşanê me da bû di bernameyekê. Belê yê Şeyx Abdulselam Barzanî, Pêşewa Qazî Mihemed, Şeyx Saîd û Saîd Reza. Yani min ew wekû nûnerê hemû şehîdên Kurdistanê, wekû nûnerekî hemû rêberê Kurdistanê. Ew nexşe jî rastî her çarbeşî Kurdistanê ne hemû bajarê Kurdistanê min teze çêkiriye. Heval bedran zanî di rastiyê de ême dikarin pîrozbayiyekî germ li gelê Kurdistan bikin bi rêgeyê kanalê we. Ew mizgîniyekî xêrêj bidin. Amerîka welatên Avrupa dayîkbûna Rojavayê Kurdistan wekû statûyekî fermî nas kir û ewa jî ji Hikûmeta Sûriyeyê de resmî raber kir. Ewa yek. Dido sîstemê hewserokî federalî bi fermî welatên Avrupa qebûl kir û li gor wî jî teamûl dikin, Sûriye jî ewa qebûl kiriye. Tiştekî nû ye ya tiştekî ya îddiayekî mühîm e tiştek ku tu dibêjî? Na, ewa belê ewa rastiyek e, yanî ne nirxandin e, agahî ye, rastî ye. Ji ez ê niha bêjim çima. Tu zanî Bakur û Rojhilatê Firatê, ez ê piştira bi zanyariyên hûr bêjim. Bakur û Rojhilatê Firatê nema. Coğrafî û wekû fermî statû nema. Dayîkbûnekî Rojavayê Kurdistan çêbû, xwe birêz Mazlûm Kubanê ji got em Rojavayê Kurdistan dad mezirîne. Îro li gor Reuters, li gor hinek agahiyê me, Amerîka bi fermî gotiye Kurd wekû otonomî ne lê pir desthilata Sûriyeyê navendî ereşe li ser neke. Ya didiya jî berî vî çend saet Kongresmenê Amerîka donê jî Michael Rubio ku bi nûneretiya Amerîka li konferansê Münihê hevdîtin li gel delegasyon şanda Sûriya û ya Rojavayê Kurdistan bi hev rakir. Yani evna li ser mêzekî beramber rûnişt bûn.
Amerika jî Marco Rubio wazîrê karê derve li beramber di protokolê dîplomasiyê de yani ew hemû bi milîm bi santîm hemû hesab dikirin wata Sûriya Federal e û sîstemê hewserokî ye Ahmed Şara û Mazlûm Kobanê Rêzdar Mazlûm Kobanê û Birêz Ahmed Şara û desthilata navendî hate redkirin ku Amerîka li gel şandê Sûriya bi teniya dema rûniştin nekir wata wet navendîtî merkezcitî red kir û li gel her du şanda hevdîtin kir wekû sîstemê federal Kurdistan jî otonomî ye. Eva yek didu ew hemû mizginiyê xêrê ne bo gelê Kurdistan didu tu zanî heval bedran Birêz Nêçîrvan Barzanî wekû Herêma Kurdistan berî wî Birêz Mesûd Barzanî Başûrê Kurdistan beşdarî konferansa Münihê dibû. Konferansa Münihê ya asayişa cîhanê ye. Konferansekî girîng e. Ku Birêz Mazlûm Kobanê bangêştê konferansa Münihê kirin yekem dibe endamên NATO hemû yani bangêştî kê dikin. Dibe endamên NATO ew nêzîkê sî welat sî du sî sê welat hemû dibe îmza bikin û nabe hiç endamekî NATO veto li ser hebe. û endamên Encûmenê Asayişa Cîhanê Rûsya, Çîn, Brîtanya, Fransa, Amerîka nabe veto ser hebe. û min dixwazim mizginiyekî din xêrê bêjim dewletê Tirkiya vetoya li ser beşdarbûna şanda Rojavayê Kurdistan ku pêk dihat li Birêz Mazlûm Kobanê û Rêzdar İlham Ehmed veto daneyne. Dewletê Türk hiç vetoyek nebe. Ji bo vê bangêştkirdin beşdariya Birêz Mazlûm Kobanê ku welatên cîhanê Rojavayê Kurdistan wekû qewareyek wekû statûyekî resmî jeopolîtîk ceografî li ser xaka Sûriya rojhilatên navîn qebûl kirin û Birêz Mazlûm Kobanê jî wekû serokek qebûl kirin. Birêz Mazlûm Kobanê li heftê û ne dema Serok Apo Birêz Abdullah Öcalan rêber Apo ku sivêj 15 Şibatê em dîsa wê kompla navdewletî şermezar dikin û hêvîdarin bawerin ku azad bibe. Heftê û ne dema Birêz Abdullah Öcalan hate Sûriya yekem car hate malê Birêz Mazlûm Kobanê Abdî Şahîn yanî hate wê derê li heftê û ne Birêz Mazlûm Kobanê heta 2026 47 sal esker bû şoreşger bû general bû. Wazîrê karê derve Fransa dema hata hewlêrê ji Mazlûm Kobanê ra got merhelçê generalçê te temam kir bi serkeftî du dayîkbûn çêbûn. Dayîkbûna Rojavayê Kurdistan û dayîkbûna Birêz Mazlûm Kobanê wekû serok û serkirdeyekî siyasî. Wazîrê karê derve Fransa li hewlêr bi Mazlûm Kobanê ra got ew rîbat û qatê te temam. Jî em teamûl dikin li gel te ne wekû general Mazlûm Kobanê wekû serok û Mr. President. Wekû serok û rêberekî yê Rojavayê Kurdistan û ne tenê Rojavayê Kurdistan wekû hewserok Ahmed Şara û Mazlûm Kobanê. Ewa jî mizginiyek e bo gelê Kurdistan û derveyî wî jî meselê protokolî da serok yani resmî destê xwe didin hev tewqe salam dema serok hevdû hemêz dikin hevdû maç dikin ewa samîmiyet û hevalbengiyekî pir hêz e. Piştî ku Brîtanya ji Yekîtiya Avrupa derket yê ku serokatiya Yekîtiya Avrupa dike Fransa xwedan çekî atomî ye welatekî girîng e. Serokê Yekîtiya Avrupa bi hêztirîn welatê dinyayê serokê wî Macron heval Mazlûm Kobanê hevdû hemêz kirin û maç kirin di hevdîtinekî pir samîmî de. Ji bo vê yê me demê dîrokî dijîn heval bedran dere ez hez dikim tu bêjî li bîra te tê me hevpeyvîn çê dikir me digo Rojavayê Kurdistan di hêla hemû welatên cîhanê ve hatiye qebûl kirin wê piştira eşkere bibe
و مظلوم کوبانê dibe kesayetiyekî giring û di hatû de ji dibe serokkomar li bîra te tê newsa elbet elbet rast e ama tu zanî em îro vê van kêliyên dîrokî dijîn heval bedran kêliyên dîrokî yê pir giring in nabe merî van tişta biçûk bibîne gerîlayek şoreşgerek Kurdek îro li konferansê Münşin konferansê navdewletî yê asayîşa cîhanê de wekû kesayetiyê herî giring li wê beşdar dibe li wê di sê çar kesayetiyên giring hene meselê Ukrayna Rûsya di nava şerekî de ne li hev nehatine welatên ku di gel hev di nava şer de ne Filistîn İsraîl temam bû bes hemû mesele çareser nebiye lê Sûriya û Kurd di nava şerekî de bûn li hev hatin aştî kirin û bi şandekî hevbeş li ser mêzê guftûgû rûniştine min tiştekî din jî serinjirakêş tiştekî balkêş bêjim evên ku konferansê Münşin rêk dixin donê êvarê gotibûn û Amerîka jî gotibe ew konferansa ji bo asayîşa cîhanê ye ku şanda Sûriya û Kurdistanê Rojava bi hev ra bi aştî em bi wan ra rûdinên wata asayîşa cîhanê sede heftê heştê berqerar dibe û yekek ji li wêneyê serkeftina konferansa Münşin birêz Mazlûm Kubanê ew wekû dîsa mezgîniyekî gotu Mazlûm Kubanê nimûne û nasname sembola serkeftina konferansa Münşin ya 2026 kerem dîmenê ku anha li ser ekranê em dibînin endamê Kongreya Amerîkayê ne ew jî tevlî civîna bilind ya Munihê bûn anha Rêzdar Mazlûm Ebdî bû an re di nava hevdîtinê de ye li wê derê ez qasî ku dibînim Esad Şeybanî jî li wê derê ye Îlham Ehmed jî rast e rast evaya ev dîmen mesela dostê me Lindsay Graham jî li wê derê ye ama heta niha dîmenê wî Mazlûm Ebdî re me nediye lê aniha ev endamê Kongreya Amerîkayê ne ew ê didin distînin behsa ewlekariyê dikin yani hevdîtina Mazlûm Ebdî ya bi van derdoran re bi serokên dewletan re elbet tiştê ku tu dibêjî pir mühîm e tu zanî kêk Remezan Kerîm ew qas hewcedariya me milletê Kurd bi van tiştê tu dibêjî bi rastiya van heye ya tu tiştê tu dibêjî em pir dixwazin rast be rast e heval bedran rast e wêne li ber çavê tune ewa xeyal nîne niha wêne ber çavê te ne bi hev re wafdekî li gel Amerîka rûniştin berê rûniştin birêz Mazlûm Kubanê di konferansa Münşê de beşdar e heval bedran dare min te me hev re diaxivî em li ser xetê WhatsAppê bûn tu li Parîs bûyî min got heval bedran tu li Parîsê te got ez hatime Parîsê heval Mazlûm Kubanê hatiye hevdîtinê şanda Rojavayê Kurdistan û Sûriya wê bi Macron re çêbe li bîra te tê ew hevdîtin ew nebû ve paş te vegeran tê bîra te yanî wê demê hevdîtina heval Mazlûm Kubanê li gel şanda Sûriyeyê û Macron pir zehmet bû yanî tu wê demê wê rojê bîne bîra dema tu çûyî Parîsê û tu îro bîne devleta Tirkiye dewrê devleta tabii tabii Macron jî rast e rast e rast e ez ê niha ji wî mezintir tişta bêjim ez ê niha bi belge ez ê niha me ew belge hazir kirine ez ê li wî mezintir tişta ra bêjim kerem pir baş e heqeten pêdiviya me Kurdan anha bi moralê heye bi serkeftinan heye di mesela ji Helebê vir ve em pir şikestin ji aliyê ruhî ve psikolojîk ve derûnî ve em ê şikestin nava milletê me de jî wisa bêmoraliyekê mezin çêbiye û em anha bawer dikin ku serkeftina me di rojên pêş me de hêdî xuya bike em bawer dikin ku ev tevlîbûna Mazlûm Ebdî Îlham Ehmed ya li Munihê bibe hîmekî bibe gava destpêkê ya naskirina Statuya Rojavayê Kurdistanê û avabûna dewleteke Sûriyê weke federasyon ku tê de nûnerên Kurdan hebin cih bigirin bibin xwedî biryar di qada navnetîwê de em jî werin parastin û de em jî bibin qada navnetîwê de rast e heval bedran rast e heval bedran rast e meselê dudiya tu zanî meha şibatê
لده 11 12 13 سه بیارین گرینگ چار بیارین گرینگ رودان یکم پارلمانا یکیتی آوروپا که 515 کس آمده بون 363 کس به اره دنگ دان بو روجاوای کردستان یکم جاره پارلمانا یکیتی آوروپا به زورینهی دنگ دا او بریار گرتن یکم پاراستنا سیویلا دو وکرنا کوریدوری مروی سه مافی کردان چار پاکیتا پشتیوانی 620 میلیون اورو بو 2026-27 بو سوریا بشکی گرینگ دچه بو روجاوای کردستان 5 بشتاریا سیاسی یا کرد واره مسوگر کرن 6 بانگا لیپرسینی اوی که قتلیام کردا کرنه 7 روشا کوبانه من به چقامش لو ده مسئله خدمتگزاری دا و ده مسئله دورپیچ دوات واره چاره سر کرن و 8 ترکیه انتمال چاره سری دخه خطریه مسئله نه ویرکی و بریاردانا جنا کرد ده پارلمانا یکیتی آوروپا ده هاته پیروز کرنده به جدی لسر هاته راوستاندن و وکو سمبولکی نشاندن اوا پارلمانا یکیتی آوروپا ام نه ده بریار گرتن و پارلمانا یکیتی آوروپا یکم جار به وی جدیته همو ولاتن پارلمانا یکیتی آوروپا که گو ترکیه انتمال چارەسەریە دکه خطریه دا یعنی ترکیه فرمی رخ نکر اوا بریارا یکم دیروکی وکو پارلمانا یکیتی آوروپا و تا او نزدیک 30 ولاتن آوروپا دو هوال بدران کنگرس آمریکا بریارا پشتیوانی از حز دکم تو اوا من مازم نام من به تنیا بیله مازم بکه با نقشه کردستانش دیار به کنگرس آمریکا پیشوی روژک در روش بریارین دیروکی گرد یکم هوال مظلوم کوبانه هفت پیمانی اکی پی باوره امریکا لجیهان دا لیستا رش چید که اوی کب پی باور نینن و همان دمه جار ناجی امریکا کسین کب باوری دده وان دا وی لیسته چید که امریکا رسمی هوال مظلوم کوبانه وکو هفت پیمانی اکی پی باور دا نشاندان دا وکو هفت پیمانی اکی پی باور دا نشاندان دا اوا یک دو کنگرس آمریکا گوت دوی تندو تجیه همبری کرده واره راوستاندن جاره کنی بردوام نبه سه گومان ما لسر اقمت سوریه زیده دبن و گلیه ما لأقمت سوریه اقمت سوریه بو گومان و گلیه ما لسر خوب ببه دبه ده پراکتیک دا گاوین جدی باویجه 4 احمد شارا جاره کدن چکیا سپی بوی نای امضا کرنده هگر گاوه کیش بو کردان نویجه یه ما پشتیوانی وی ناکن و قانونا سیزر قیسر دکاره جاره کدن وگره 5 6 کریارین همبری حس دنای قبول کرد کریارین همبری حس دنای قبول کردن و 18/12/2025 او مگود جزای قیصر اوی که هاتبو کرنده او جزای قیصر جاره کردنشون داوت کرده و تا کنگرس آمریکا او جی وکو یکیتی آوروپا نزدیک 10 بریار درباره کرده دا گرد به جدی وار گرد و به شرط هم پارلمان یکیتی آوروپا هم جی کنگرس آمریکا هوال بدران هوالین هجا خوشکو برایان نه وکو که دو طرفا هف را شر کریه پروبلم دو طرفا ها طرفا سوریا تاوانبار کرد و طرفا کرد جی وکو حق بیش وکو رازگو رازبیش وکو مظلوم اکی نشانده طرف سوریا جی وکو ظالم اکی نشانده اوا دو پشتی اوا کنگرس یکیتی آوروپا مگو ما کنگرس آمریکاش گو نه وسط دو دوی رانا وستن انجمن آسایش جهانی یوهن انجمن مزک سه ناوندین گرینگ دو ناوندین گرینگ یکیتی آوروپا و یوهن دو جهان انجمن آسایش جهانی
انجمن آسایش جیهانی د دربار روجاوای کردستان دا بریار گرت یک خستنا اشکری پاراستنا کیمینه یا اولی نتوی و بشتاریا د حکومت دا و کارکردن با امریکا را لدجی داعش و مافی کرد لسوریا واره پاراستن و همان دمیج اوای بازرگانی به جنین کردین ازدی کردنه اوای جنین کرد کشتنه دبیج کاروارنه دورخستن دا و لیپرسین دست ببه انجمن جیهانی یک کنگرس امریکا دو یکیتی اروپا سه ستاتویا فرمی یا روجاوای کردستان وکو اتونومی به ام نزدیک 20 بریارا قبول کردن اوا یک و دولت سوریا مرجدار و ارکدار کردن که پشگیریا روجاوای کردستان بکه روجاوای کردستان قبول بکه و لگل روجاوای کردستان به یکسانی تعامل بکه هوال بدران هوا دویجه چه؟ خب به زمانی که محلی نه به زمان سیاسی فلسفی ایدئولوژی به زمان دولت به زمان پولیتیک روجاوای کردستان جدایک بو یک و او دایک بونا جی ناو هاته لی کرنده و والات جیهان جی قبول کرد و نونر وان والاتا جی بشتاری بریز مظلوم کوبانه کرن با کنفرانس میونشن هیچ کتک هیچ دمک لتاریخ کرد دا ده مسئله حلبجه دا ده مسئله انفال دا پشتیوی در راپرینا 921 لحمو مرحله تاریخی دا نبید ده ناوا دو سه روژا دا ده ناوا دو سه روژا دا پارلمان یکیتی اروپا کنگرس امریکا و انجمن آسایش واتا یون نتوین یکگرتی پشگیریا کردان بکه و همبر والاتی که داگر کر او والاتی که ظلم دکه شرط لپرسین و ارکدار مرجداری لسروان بسپینه تابی بوی خلاص نبود هوال بدران وفد ایمرالی شاند ایمرالی سردان اردوغان کرد بکی اول تلویزیون گلکی نهاته بس کرن دوی هفدیتنه دا مرجن اوجالان تینه سر راست کرن دا و اوجالان آزاد به اردوغان ده هفدیتنه لگل شاند ایمرالی دا گوت با او بانگاوازیا بخچلی گوتیه از لدجیوینینم اوجالان دکاره آزاد به لدمکی نزیک دا و پشتا دو گرچین سیاسی به برز دمیر تاشوات تینه بردان سه سیاست قایوما به داوید و تایبت برز احمد ترک ودگره بو شهرداریا مزن یا ماردینی 4 پیناسه یا والاتی بونا کرد یا دموکراتیک و مافی زمان زکماکی تی قبول کرنده و روشا آورته یا اولکاری اسکری لباکوری کردستان بداوید جبوه حوال بدرانیه مل کلین دیروکی داده جین اوا داوی جارده دوباره بکش کرم خوره عسکری چی بیه؟ لپشتی 84 ساله 1984 ساله بری ویجی خو لشورش شیخ سعید دست به که 1925 یا سعید رضا 37-38 و به تایبت پشتی وی ل 1984 بردوام ل ترکیه 100 ساله ل باکوری کردستان او حال ها اولان استی حال درومو به تایبت دم داوی او سیستما اسکری اولکاری ل باکوری کردستان بردوامه اردوغان به شاند ایمرالی را گوتیه او سیستما لوی بداوید یما هدی سیستما اولکاری آورته اسکری لباکوری کردستان بداوید کرد یادن مسئله پنجم اردوغان دوی هفدیتنه دا گوتیه رکفتنا مظلوم کوبانه و احمد شاه را یما فرمی قبول دکن یما پشگیری دکن و او رکفتنا به وی شیوای واره مشاندن ده پیش روژ دا رزدار مظلوم کوبانه و برس الهام احمد جی دکارن سردان ترکیه جبو وی مها شبات 10 11 12 13 4 بیارین گرین کارت جیان کرن بریارنامه پارلمان یکیتی اروپا بریارنامه کنگرس امریکا
بریارنامه انجمن آسایش و بریارن اردوگان و شاندا ایمرانی جبو گلی کرد اما زاینه که میلاده که روناییه که او دما که هندک مابو پیمانا جزایر یا 75 دما شورش کردستان تک دان هندک مابو شورش ناو بچه چاو هم بیجن تو تی نزیک زنارکی تو بکوی پاسکی تا دردکوه تو دفری گلی کرد کمش بشتاری بوم او خو پیشاندان نبو حوال بدران راپرین بو راپرین جو خو پیشاندان مزنتره راپرینه کی گلی کرد چه بو یک و یکی تیه کی نتوی پر خورد یه هزین سیاسی چه بو او ددو اراده کی بهز چه بو و برخودانیش چه بو حوال زیاد حلب و حوال دن حوال الهام حمد حوال مظلوم کوبانی حمیه چکل دا برخودانیا گل هزین سیاسی و اسکری به هف را دست بکر رای گشتی جیان گوهارد لیا هری مهم گلی کرد بردوام شر کریه پشت را هندا کریه اوا یکم جاره گلی کرد هندک ما بو جهندایی را رو بمینه روجاوای کردستان جناو بچه بلم گلی کرد هندایی تک چون تصفیه ورگاراندت دایگبونه کی نو اوا ایشا دایگبونه کی نو یا روجاوای کردستان بود اوین قمپلوی کی پر مزن هبو بو هم روجاوای کردستان تک ببه هم باشوری کردستان جی پشترابه لی باشور و روجاوای کردستان یکیتیه کی خود چکره یک دنگیه کی خود چکره من یکم کس کم لبرنامه تا گفت فایل دیپلماسی کرنه یک ویب دیپلماسی به هفرا بکن یکم سردان بریز مظلوم کوبانه لهفدیتن دا بو متا ما برنامه چکر مگو فایل روجاوای کردستان باشوری کردستان بیا یک باشور و روجاوای کردستان بیا یک پشترا تدید بریز مظلوم کوبانه چاو هفدیتن لگل فرانسا کر چاو فایل اوی بو او تب من پرس کر تو گو بگلو هگر خطری یک بی سر روجاوای کردستان بریز مسعود برزانی پیشمرگه باشوری کردستان پشتیوانی بکن مشترا گوت صدا ست و پشتیوانی بکن و براستی جوسا بو من حس دکرم بریز جمیل باییک بریز مراد قارایلان ده هفت پیوین خدا لگل راگیاندن بیجن هم سپاسی بریز مسعود برزانی دکن سپاسی باشوری کردستان دکن هم دک بشداری بریز مظلوم کومان دو کنفرانس میونشنه داش همان دمه پشگیریا باشوری کردستان و سرکردن باشوری کردستان بو لی در وی سپاسی هم بیجن اواکو پروتوکول ایتیک لپشت پرده دا همو سرکردن سیاسی شورشگری اسکری یکن و به هف را خبات دکن یادن راستی روجاوای کردستان یکیتیان اجتماعی کردستان خودی سروک مام جلال پشت راجی یکیتی بگشتی پشگیری یکی باش با روجاوای کردستان کرن و وی داویجی کردستان به تمامی و رولا بریز مسعود برزانی سروک مسعود برزانی که من وی نها مرجعت کرد بینم رول کی وی پر گرینگ هبو چو روما سردان پاپای روما کرد هری معنویت مزن د جهان دا شب روز لسر تلفن و هفدیتنا دا بو تزانی حوال بدران دبیجن مثلا 22 مها چله 1946 کومارا کردستان کومارا کرد نه کومارا محبت کومارا کردستان لمحبت پیشوا قاضی محمد دامزان تزانی دایگبونا او کومارا لمها چله دا بو لمها چله مها چله جبو گلی کرد دایگبونه کی نو بو نهاجی دمها چلا مثلا وی دمه 8 سالیا کومارا کردستان لمحابات تایمه پیروز دکن 22 ماه چلا بو مثلا سوویت خوکشان ده بو اوشنو نجدوها بریتانیا جی خوبو سردشت تو سقس و ناوبری وان ده مثلا پیشوا قاضی محمد که 24,000 کیلومتر قاره سقس بوکان محبت امبیجن کومارا کردستان آوا بو ده 8 سالیا کومارا کردستان ده
ده 8 سالیا کمار کردستان ده اوانا دخواستن کمار کی کردستان دن لروجاوای کردستان جناب بدن ده مها چله دبیجن مها ریبندان یان قانونا پاشین دبیجن یان مها چله مها دایگبونا کمار کردستان محبات بو ده پشتی 8 سال زاروکین پیشوا قاضی محمد راپرین کرن که پیشوا قاضی محمد دبی دو به دو نابد چار دبی به یک دوی هلبسته زانی گلی کرد تک رای رابو هلبسته پیشوا قاضی محمد گود دو به دو دبی یک کردستان یک والاته یک کردستان یک والاته لشش مهی 5 و سر 6 مهی 6 مهی شورش دست ببو حتی 31 مهی شورش ریبندان شورش چله من یکم کسم گوتم اول راپرینه من لآوا مدیا گوت لستر تیوی گوت تجیتا تدید مگو اول راپرینه او رابونا گلی کرد راپرین بو و من برای کانالی تا تشتکی نو دبیجم من چاوا گوت پیواجوی آشتی دست بید و دست بکر من برای کانالی تا یکم کسم لناف گلی کرد دبیجم شورش مها چله گلی کرد شورش کر هول بدرن شورش چیه؟ راپرینا گله گل راپرین دکه و دوی راپرینی دو دکاری سر بکوی دکاری سر نکه گلی کرد راپرین کر روجاوای کردستان جنافچون پاراست دایگبونه کی نو آوا کر و ولات جهانش قبول کر دما فیدل کاسترو لکوبا شورش کر حتی نی روژا ایروش هی ولات جهان همیه نه قبول نکره لی دما وی شورش کر پشتی چند سال هاتا قبول کرن دما لینین بولشویک شورش کرن پشتی چند سال هاتا قبول کرن سین شورش کر 76 تازه بو اندام انجمن آسایش پیشوی تایوان بو لگلی کرد راپرین کرد همان دوان روژا دا راپرین خود کرد شورش کرد و روژاوای کردستان جدایک بو والات جهانش قبول کرد بوه اوا شورش مها چله و راپرینا گلی کردستان یک جه سرکفتن هری مزن اوه دیپلوماسیا کردی ایدی بیه یک بو یک من وی دانه گوت راست مثلا نچیرمان بارزانی مازلوم عبدی الهام احمد ایدی جبو یک آرمانجه که دچن هفدیتنان herkes ji bo beşê xwe naçe dosa êdî biye netewî êdî biye yek dosya vaya ta min û te par me ser qise kir rast tê bîra te miştera got me got heval bedran te got gelo li hevdîtina birêz Mazlûm Kubanê birêz Mesûd Berzanî çi derdkeve miştera got başûr û Rojavayê Kurdistan dibin yek da diplomasî siyasî û rastî jî em niha vî tiştî dibînin yani niha bi rastî ev tişta diyar kerem bikin sînorên fîzîkî hevan pir nemîhîm e rast sînorên coğrafîk paşê jî dikarin rabin am mühim tiştekî din heval bedran kerem rast bêje gilî xwe temam na yani min got tişta ya herî mühim ew e merû weke millet ruhî di ruh ta bibe yek merû siyaseten bibe yek di perwerdê de bibe yek di askerî de ruhê mirovan yek be û di dîplomasiyê de ew sînorê geografîk wateya xwe ji xwe otomatîkman wenda dike rast e heval bedran tu zanî yekekî tiştekî girîng jî li nav gelê Kurda rû da hêzên dagirker bi taybet Tirkiye ji piştîvî de hebû Îran jî tabii ama meseleyekî 1400 sal e he lê van 100 salê dawî bi taybet van 45 salê dawî dînê İslamê wekû alatekî kuştina fikrê netewî Kurda bi kar dihanîn heta astekî serkept ew yek di du gencê Kurd nifşên û ku bêbawer be ji Kurdistanê heval bedran ev şoreşê ku çêbû mesela gelê Kurd tu zanî çi kir gelê Kurd ew herî girîng ku serkeftinek jî dîsa bi dest xist ew ku dîsa serkeftinek bi dest xist gelê Kurd mesela ez vî axaftinên dîrokî dikim zanî me li heval feris
و تاربیج مزگفت بختواری لسلیمانی مالا هوال فارس گوتاربیج مزگفت بختواری لسلیمانی دما رابو در روژا جوما اینی چمکی لور ماموست از چومه از دچمه مزگفته نا مها رمضانش چند روزک مهت من خود دوی مهی داشت دایک بومن ناوی رمضان کریم من مها رمضان کته پیروز دکم با همو گلی کردستان و همو روژی نمشکارین گلی کرد دعای وان جبو گلی کرد ببه خیر و برکت هول بدرا ماموستین آینی دما دچه سر دیگه هم بیجن دچه سر منبر دما گوتار دبیجه پیروزیه کی خواه جه مکتب سیاسی لوازیر کی پیروزتره دما وی گوتر لدجی روجاوای کردستان دا جوردهانی نخواری در کرد او یک ماموسته شیرکو کریم و تاربیج و پیشنمیج مزگفت دایک لکلار تماشا که ماموسته شیرکو کریم و تاربیج و پیشنمیج مزگفت دایک لکلار کل دجی روجاوای کردستان آخوی دول خستن و گرتن مالا هلو مالا کامران هاتا گرتن دا مالا مظهر خراسانی جی بجدی لسروی دوز هاتا آوا کرن دجیوی رابو یعنی او سیاست گلک دولتن بناو مسلمان و اسلامی که دین اسلام لدجی کرده وکو چکه کی قرکر وکو آفیونه کی بکار دانین دین اسلام خود پیروزه به مسئله دین اسلام دخواست نتویت کرد نشتمان کردستان جه فکر زین خلقه ببن خاری گلی کرد راپرین کر و او فیلا او پلانگیریا او نخوشیا او ویروسا جه سرخو لابر گلی کرد گوتن مسلمان قرآن ما قرآن پیروزه و پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله و سلام کسی که پیروزه پیغمبر ما دین اسلام بوم پیروزه نشتمان و کردستان ما جی هیه کرد و کردستان لجی خود دین لجی خود گلی کرد راپرین لدیجی دین اسلام نکر حوال بدران گلی کرد راپرین لدیجی کتاب خونه پیروز لدیجی پیغمبر خود نکر نخیر گلی کرد جهمو دمی زدتر خودین لدین خود درد کرد دناوا گلی کرد ما ازدی هنه کاکایی هنه کردین خریستیان هنه او همو پیروزیا خواه و ام وکو نتاو یکن دبه که دین ما جدا به گلی کرد راپرین لدجی نونر و داشکین دین داشکین والاتین داگر کرد که دخواستن به دین اسلام لکردا بدن راپرین لدجی بکر حتی فهم کرن نوسا او یک دناوا وی شورشه دا شورشه کی دن هبو هوال بدران سیری بکه یکم لدجی فکر سلفیت ما گوت دو همان دمه او راپرین لدجی آلین سیاسی کرد که کنگران نتوی ند کرن یکیتی خود چه ندکرن بشکی وان لدجی وی بو سه دجی داگر کران بو هوال بدران اوای گرینگ من یک دقیقه من لباشوری کردستانم هوال بدران گنجن کرد بیباوریه که مزن هبو لهمبری دوزو دعوا دوزا کرد لناو باشوری کردستان لباکوری کردستان من لحولیری پرس کرد می باکور اری خو پیشاندان چند سال لباکور نابن بیباوری هبو هوال بدران گلی کرد او حیثیت و شرف و کرامت و او داخازیات دو دل خدا وکو آگره کی بو آلاوه کی مزن دا تقینوه کی نتوی بو کسی که باور ندکر از بی اعتراف بکن مزه که از تر دیویژن هوال بدران من فلان تاریخی ها گوید یا فلان تاریخی باور بکن من لگل زور سروک و سرکردن سیاسی داخلی لگل گنج کردستان اری ترسا من هبو مدگو سبه هیزک به سر گلی کرد گنج من رادون یا نه هوال بدران به پی گنج کرد چون با روجاوای کردستان شهید احمد کجکرکو که چو شهید کرد من بشتاری مراسم وی جنازه بوم هوال بدران تو باور بکن لمزگفت کرو مدیتن که چو جن
زاروک و کال و پیر هاتنه دگرین جنازه ساعت 12 هات گشته هولیری هوال بدران جنازه دبیا لناو هولیری دا به 30 دقیقه بهاتا 3 ساعته هات من پرس کر جه کرده مگو اوانا خزم و کسوکار شهید احمدن گوت نا هوال بدران لرانیا لحلبجه لقلادزه لکلار لزاخ و دهوک خلق هاتبو بشتاری مراسم جنازه دب دگوتن ام شانازی به شهید احمد دک هوال بدران بو هوال بدران باور بکه دمام بشتار بوم دمام بشتاری جنازه شهید احمد بوم مگو کردستان آزاد دبه کرد بن دولت خلاص مبری ده تلویزیون دا دگوت یعنی لناوا دلی مدا دیسا اوک هبو هوال بدران کمک گلی کرد دیت مگو کردستان آزاد کرد بن دولت خلاص بچاف کمن به خلاص مگو کرد بن امپراتور هوال بدران وی روژا سیمه من چوم تا او ویدیو دیت از چوم مرکز هولیری چوم لور بشتار بو ایواری لور گوتن خو هوزان شمدین واناش همو هاتبونه و داری لوی لناو آپورای خو پیشاندان راپرین دا گوتن ایوار جنازه شهید احمد من یکسر هاتن هوال بدران باران اکی هور لید کر یما هفته ایواری حتی 12 شو مزگفت بخو گرمه چندین سپریت کار دکره کس نچونه و مزگفتی همو دروال بروی بارانه را وستیابون هیویه بون هوال بدران او راپرینا کمه ها چله دست بکر هنه کس دهاتن بشتار و مثلا عثمان حاجی محمود کچن ابراهیم احمد هوال بدران یعنی برپرسین آسایشین کردستانه وزیر و پارلمانتر هوال بدران خلقک بشتار دبو لتاریخ جیان خدا نهاتی خو پیشاندن اروپا جوسا بو دبی تو بچاوی خود تا بدیتا هوال بدران من دما جنازه لسیاره در خستم لپیش مزگفت یعنی من وی دمی گوت مگو کردستان آزاد توگلی کرد به دولت خلاص من دگریم ببورن اوا شورش بو هوال بدران اوا گریان من گریان شایعه از یعنی یکم جار از در تلویزیون دا دگریم یعنی من هوال بدران چینی دبیجن تو به 1000 آخافتنی رسمه کی بنخشینی جاره کی ببینی دما تو به زندو اوا ددید او هستا ترا چید بود دولت کرم که منه کی دلم تنگه کر باخ نا استفام دکم راسته او سرهلدانا کتبه سکی لأوروپای جی پر جوان گنچ هبون دجیانا خدا جارا یکم تبلیمش و میتینگان دبون جارا یکم روحیوان نتوی گشت بو و تیا جیوینا بلندیا مینیه تا پر خوش ریس کر مالا تیا و گلک حوالی ما سپاسی خوش ترا پیشکش دکن دبیجن او قاسا پیشتی وی شکستنی رمضان کریم مورال دامه ام هیوید کن راست کو راست به حمید تشتی کو دبیجه راست مورال دامه راست تو بس وی بواجوی حلبه حتی نها بکی هوال بدرانزانی به دتا نقشه نو یا روجاوای کردستان یعنی پیش حلبه پشتی حلبه تزانی نها خاک کردستان روجاوا لکوبان حسه که قامشلو یعنی خاک روجاوا کوبان حسه که قامشلو لجیر دست یعنی روجاوای کردستان ده جیگا لعفرین و سریکانی گریسپی کو 5 سال پیش نه هاتمون داگر کرنده خاکی کو جیر دست حسی ده خوسر نزدیک 20,000 کیلومتر چارگوشه کدخه 33,000 کیلومتر نه 7 کلگه نفت 7 بیر کلگه نفت جبیر مزنتره و غاز یعنی 7 کلگه نفت و غاز 1500 بیر نفت و 25 بیر غاز لجیر دست خوسر دا ماه
تزانی اوه یک خاک سوریه با خود 185,000 کیلومتره که دکه 169 اوه کل جیر دستلات حسیده دا بود پیشتر 127.8 بود نافچه دورزیکان 102.8 جولان 101 پیش دستپیکا شر شیخ مسعود و اشرفیه کوی گشتی خاکا باکور و رجلات فرات مگو نما باکور و رجلات فرات حس دکن باش گودار کنه و همو به بلگه باکور و رجلات فرات 51,691 کیلومتر و تا 52,000 کیلومتر لخاکا باشوری کردستان پر زده تر لدست کردا دا بود حسه که 23,000 رقه کوی روبار 19,000 حلب 18,000 دیرزور جی 33,000 تزانی نها مثلا تشتكي نها اوی دست کردا دا ما یعنی نیوی کرم که بیجم هرما کو آنها دست کردان ده روجاوای کردستان اجرا ده بیجم بقاسی قبريسي آنها مثلا لسر اکران هوال ده بینن بله راست قبريس لوی دریه مثلا بشاد دست ترکان ده نیوی قبريسي جی بچوکتره راست ناکه قاسی کوبانی بنیرن از اما کوبانی جی نشانه ببدم بنیرن بشا قبريس دست ترکان ده بقاسی کوبانیه روجاوای کردستانی جی حسه که قامیشلو دیرک گریس پی آنها ندسته کردان ده ایلی او بکوه بقاسی قبريسیه بنیرن متکارم ویدری مقایسه جی بکن راسته اول بدرانزانی یعنی اول یک باش روجاوای کردستان یعنی روجاوای کردستان مثلا امبیژن قضای افرینی مثلا افرین شپکته یعنی کانتون افرین بلبل جندرس راج و شیران شیخ حدید مبتلی قضای سریکانی پکته ج دربسی و سریکانی گری سپی پکته ج سوسک و گری بوزانه قضای کوبانه پکته ج کوبانه جلبیه شیرین تاتانه قضای قامشلو پکته ج عمود قامشلو تربسپیه دیرک پکته ج دیرکا همکو این دیوار چلاخه تلکوچر تبکه قضای حسیجه همو لجر دست خسردانه تماشا بکه هوال بدران تماشا بکه اوی کو طبی اوی کو نها اوی هری یک جی گرینگ کو بدوی اواج مورالکی بده کرده مورالکی وکو همو کس وازانن همو نفت جدست کرده چیه نو سانه اوا ببلگه ده بیجن او ام بیجن جه 51,000 کیلومتر چارگوشه ام بیجن او 20,000 چارگوشه استا ما لوی داره 1,500 بیر نفت و 25 بیر غاز لدست کرده دامانه 1,500 بیر تماشا که هوال بدران کلگه نفت رومیلان کلگه نفت لیان کلگه نفت سویدیه کلگه نفت کراتشوک کلگه غاز رومیلان کلگه نفت مشوق کلگه نفت ترپسپیه او حمول دست کرده دامان تماشا بکن کلگه نفت سویدیه بر همینانا وی یعنی او کن نفت دردخه انتاجه وی 116,000 برمیل نفت 685 بگیر تیدانه یده که نفت زانی چنده اوی کلجیر دستی حوالا دا حوال بدرا دستی کرده دا او رقمه که خیالیه زانی دیسا مزگینی یک بو گلی کرد 8 میلیارد برمیل نفت اما لگوری ریک هفتن دویا بو تسلیم شامل نه اوی
اوای که دست کردا ده یده که نفت 8 میلیارد برمیله اگر تو به 5 دلار حساب بکی اگر به 5 دلار حساب کی دوه 9 تریلیون دلار روجاوای کردستان 100 سال دکاره پی بشه تماشا بکن کلگه نفت ریمیلان 406 بیر نفت دانه یده که نفت 1 میلیارد و 3 میلیارد توانای برهمینان یعنی اینتاج 9000 کلگه گاز نفت ریمیلان 2 میلیون متر سجا غاز خواه کلگه نفت کراتشوک 405 بیره زانی توانای برهمینان غاز 200 با 300,000 متر سجا و 45,000 برمیل نفت جی دکاره اینتاج بک تماشا بک و نفت یوسفیه 25,000 است 22 بیت بکتی یعنی من که اوه همو گوت بشکیوی هوال بدران من دبیجم 8 میلیارد بلام امریکی دبیجم نزدیکی 11 میلیارد برمیل نفت لخاک روجاوای کردستان اوه دست کرده هوال بدران من بو چه دستا وکر کتابی دریجه دبید 2 ساعتک بخونی من چه بو چه بحث کر هوال بدران من بو چه بحث کر اوه من بحث کر او بیرو غازی لدست کرده اوه که نهال دست کرده نهال دست کرده همو تسلیم حکومت سوریا ناکن یک چونکه اوه از پش پرده در ریکفتن دبیجن اوه دیرزور و رقا و اوه چون اوه که لدست کرده کرد و امریکی پیک و بکارتین بشکی بچوک ددنا حکومت ناوندی و تا مثلا من بو چه بحث اکونومی کرنه ها تو بخوا 30 سال زده تره لسویس رای هوال بدران اگر اکونومیات نبه نان نبه فلاکته نوسا فلاکته او گاز و نفت لدست کرده تماشا که گاز و نفت 100 سال 20 100 سال نفت بو 100 سال 21 100 سال غاز و تا نقش کرد لروجاوای کردستان لسر نقشه وزه جیهانی مانه و او بیر و گاز نفتکه لدست کرده دمینن جامن وکو مزگینیه که بو چه بیده بیجن هوال بدران حکومت سوریا لترکیه دخواستم مها چله و سر مها شبات وان گاز و نفت همو دست بدنسه او یک دو وانا دخواست حیث ده وکو تاک بچه بشتار به چک تسلیم ببه چککان تسلیم سوریا کن اواج نما دخواستن روجاوای کردستان به تمامیش ناو بچه اواج نما بووی گلی کرد هم شورش کرد هم راپرین کرد و دستکفتی مادی بیر نفت و غاز و خاک و ملت همو لدست خدا ما و تا شورش به همو شویه کی سرکفتی بود اما به وی شویه و اوای نها اول بدران پیش حلبه تا گود شبو پشتی حلبه پیش حلبه 131 بگو 151 خاکا یعنی 51,000 نزدیک 52,000 سه گوشه کیلومتر لدست کرده بونه 31,000 چو 20 ماه 127 خاک سوریا دست مده بود اوا چه خاک بو هوال بدران خاکی که عرب تدادمان او عشیرت عربا تی بیراته تو باش نکو ازو تو هم پس نخو ودن تی بیراته هوال بدران من تو ما برنامه یک چی کر مگو خبات اکتی کرن در سعودی و ترکیه بو عشیرت عربا لدجی کردار راکن تی بیراته نوسا البته اری او دما او عشیرتانا وقتی خود لگل حکومت بشار اسد بون پشترا چونه گل اپوزیسیونه پشترا هات نگل کردا یعنی او عشیرتانا کی سر بکول ملیوانن او خاکی که دست ما کردا دا بون مجبوری شهید دا لوی زیدترین عرب دجیان که دما شر دست بکرن اوانا خواستن چه هزی کرده ها اوانا همو ورنکشتن دا شهید خستن و لوان خاکا بس تنه لحلب 500,000 کردش دخواستن نزدیکی 1 میلیون کرد جنوساید بکن کمالکوش بکن کدما کردا گلی کرد همون رابو سرپیا گلی کرد همون رابو سرپیا و دیپلوماسیا کرد بو یک و کردا رکفتن کرد که برز عبدالله و جلان جیدوی اف قمپلا 15 شباط زیدتر راسته
yani ev komplo vala derket Kurda heger şer bikira Saudi, Türkiye amede saziye ki ciddi hat bukir me bername ek peştir şekir naxazım dibare bikim qetlyamê Kurda bahata kirin Kurda xoşun da kuşan rêger neda ne hêzê xwe ware kuştin ne gelê Kurd û hat navçeyê Rojavayê Kurdistan sekinî heger tê bîra tu zanî Birêz Mazlûm Kubanê dema xwe kişand dema çû Ahmed Şara pêra got divê Rojavayê Kurdistan nemîne heger tu bizanbî Mazlûm Kubanê red kir û Dîmeşq bi cihîşt tê bîra te Şam bi cihîşt dema birêz Mazlûm Kubanê Şam bi cihîşt hat çek da ser mila raperîna gelê Kurd dest pê kir ku Mazlûm Kubanê Şam bi cihîşt hat got ewna dixwazin Rojavayê Kurdistan ji nav bidin raperîn û şoreşa gelê Kurd dest pê kir işte ewa îda xetê parastinê yê destkevkên hemû gelê Kurd ji bo vê yê me wekû gelê Kurd heval bediran wekû gelê Kurd dixwazim tiştekî din jî bêjim ew eşîretên Ereba ewey ku li Dêrezor, Reqa li wan mintiqa beşekî wan xiyanet li Kurda kir ew eşîretana niha beşekî wan poşman in ewna li gel Kurda destê wan di nava hingiv dabû jinê wan, zarokê wan, mezinê wan, çûkê wan xudan mafê demokratîk, siyasî, sosyolojî, ekolojîk meclis ava kirbûn parlamentê wanê xweciyî hebû oqmetê wanê xweciyî hebû niha poşmanin û niha li ser wan bîrê nif şer beramber hevdû dikin niha Amerîkî Avrupî hetanî Ahmed Şara bi xwe fikrek têda çêbiye divê dema destê Kurda dabû emîntir bû nekir niha her ber axayekî eşîretekî divê ewa bîrê nif diye min e bo vê gelê Kurd êş jan mesela İbrahim Ehmed xalê xweşbû serkirdeyekî Kurd e bas dike ewekî wî heye kitêb piştira bû fîlm Jana Gel jan dema jin hemil dibe zaroka wî ji dayîk dibe êş digire dibêjin jana dayîkbûnê ewey ku meha yek do rû da jana dayîkbûnekî dewletê Kurdî li Rojavayê Kurdistan bû niha otonomiya sîstema federala piştira dikare ber bi dewletbûn biçe ji bo vê min te got 10 deqe min hinekî zêdetir got me li Rojavayê Kurdistan heval bediran Rojavayê Kurdistan ji hundayiya zêdetir serkeftin bi dest neke gelê Kurd bi genc û pîr bi jin rabû ser piya û hêz û hereketekî mezin ava kir min hemû gotin û Rojavayê Kurdistan hate parastin û birêz Mazlûm Kubanê ji wana wekû fikir dikir bikine jora qefesê sicin yan der bikin birêz Mazlûm Kubanê wekû Mîster Prezîdî niha li konferansa Munihê û Şeybanî jî li kêleka wî rûniştiye kerem Anha ez rastî nûçeyekê hatim Amerîkayê ji Sûriyê xwestiye bi nermî hemû daxwazên Kurdan bi cih bîne ev jî gotina te pişrast dike ev di Kanal 8 hate weşandin rast veya tiştekî nû ye yani xuya ye bandora xelkê me xwe daye der heta Amerîka jî çûye yani ez dibêjim qey ew jî Lindsay Graham helwesta wî endamên kongrê bandor li siyaseta Donald Trump jî kirin Donald Trump eger li ser wî bimîne behsa heqê Kurdan nake vê ez dibêjim qey dostên me ê li Kongre Amerîkayê bi tesîr bûne li ser siyaseta Donald Trump ez dibêjim mala tê ava kek Remezan Kerîm heval bediran na ewey axir bibore tamam gotinê xwe heval bediran berê heval bediran niha berê heval bediran niha raperînekî şoreşekî gelê Kurd çêbû yê me çawa bikarbin vî kanalîze bikin vî tiştî kanalîze bikin û eva bi berdewamî bimîne bi fikra min heval bediran pêwîstî pê heye gelê aliyên siyasî Kurd bi bangawazî bi raperîn û şoreşa gelê Kurd rabin min dibêjim ew raperîn kongra netewî bû bi fikra min divê encûmenekî netewî Kurdistanî çêbe ew encûmena ez vî bêjim min ewa bo bernamê we hazir kiriye wekû zanî
من لگل جیاجی خانده نخوازم بکرمه ناو هوردکاری او انجومنا وکو انجومنه کی بلند استراتژیک که بو پاراستنا آسایشا نتوایی نشتمانی و بریارین پیویست جبو خاکا کردستان جبو اوی کلجیر خاکه بو پیوندی ناو دولتی بریارین نشتمانی بگره لیکولین بکه هر وها بحث کرنا پیگه بحث کرنا باشوری کردستان روجاوای کردستان گلی کرد همان دمه به یک بریار به یک پروژه لگل ولاتین دروا تعمل بکن همان دمه آرامی و آسایش نابخوایی ناکوکین سیاسی میدیایی یین پارتیان لسر مسئله نتوایی دوی نمینه و به هوبشی بریار بدن هول بدران ام جارا مدیا کردی براستی براست مدگو ام کنگرا نتوی چه بکن گل را به سر پیا یک خستنا اسکری مدیا هول بدران گلی کرد لسر شقام او همو کرد بس ما او اری بکن یادن هول بدران باوریان ناو دولتی به توت لگل تو هفدیتن دکه تا قبول دکه دما تو یک بریاری یک هلوستی ایرو هزا کک نیچیروان بارزانی سروکی کردستان باشور هزا برز مظلوم کوبان سروکی روجاوای کردستان ده یک هلوستی و هفدشی آونده دما گلی کرد جی دیت روجاوا و باشوری کردستان بو یک دا زدتر رابو سرپیه تزانی هوال بدران یادن هگر گلی کرد یک ببه فشار زخت در واجی کم دبه تماشا که باشور و روجاوای کردستان بو یک گلی کرد رابو سرپیا دولت ترک جی فشار خود کم کرد قبول کرد و وفدک شانده امرالی گل بریز عبدالله و جالان و بخشلی یکسر درکت گو و جالان دکاره آزاد اردوگان جی بریاری خود گوهارد هوال بدران دوی اف بریارانا به هفبشی بگرتن دا که کسک وی رد نکه و اف بریارا جملت کرد را ولا رابر کرن او یک طبی هنه کردکاری هنه من نخوازم بو مدیای بحث بکن هوال بدران انجومن نتوی کرد ارکیوی انجومنه دبی هی خطین سور دیار بک مثلا ملی گوونلی قرولا ترکیه هنه قرمزی چizgiler ترکی دبیشن دبی اف انجومن نتوایی خط سور دیار بک مثلا شر نافخوایی نبه یک خیانت و خاینتیان اجتماعی نبه دو سه هیچ کسک لدیجی دولت کردی فدراسیون اتونومی در نکه و بیجه گلی کرد چه بریار بگره ایمه پشتیوانی کرد دبی اف انجومن نتوایی خواندنه که خون استراتژیک هبه بو بریار شر و آشتی مثلا در رجلات ناوین در روشک چه دبه گلی کرد شر بکه یان آشتی بکه دبی خواندنه که استراتژیک هبه یادن دبی لکردستان باشور به تایبت یک خستنا حزب پیشمرگه به حزب پارتی دموکراتی کردستان یکیتین اجتماعی کردستان پارتی سوسیالیست لگلک لیوادا بونه یک لدوی اف حزب به تمامی یک بخره هوال بدران دستور لباشور کردستان واره نویساندن کردستان باشور هم هر تن دبین پیویست بغدا دستور جیب که دوی ام دستور خو بنویسن و روجاوای کردستان پیمان نامه جواکی ها دستور خو ها هوال بدرانی ما وکو گلی کرد هم دبی دستوری که جدی ها بلا روجاوای کردستان لباشور جی و دبی دستوری که گلی کرد ها یما وکو گلی کرد دبی دستور ما ها زانی اویدن پاراستن آسایش نشتمانی و نتوی بوم زور گرینگه هر ایریشک تهدیدک لسر گلی کرد لسر نشتمان کرد واره کرنده وکو او راپرین و شورش مها یک دبی تک رای امرابن
برسواوی بدن دو یک خستنا بریار سیاسی و هوال بدران پیوستی مه مثلا دبیجن درین دولت استراتیجیسیان عقل دبی کسین اکادمیسیان بسپور دبی او انجمنا نتوایی کپیک بیج سروکین حزبا کس دبی همان دمی او انجمنا نتوایی اوفیس و لقی خوش هبن یعنی اوفیس لق زانید چه یعنی بشی خو هبن دور دا او انجمنا نتوی بریار داره بس او انجمنا جی دوی بشه کی خون انجمن بشه کبه دناوا وی انجمن دا دسته کبه دسته یا پسپوران که جبو سروک و ربر بریار بدن دوی اونا بریار آمده بکن مثلا حقوق نست مسئله حقوقی قانونی جبو گلی کرد ناف دولتی ده ناف خواهی دا مسئله قانونی مسئله سیاسی حتی نی همود تشت او واره پیکانین دا تزانی اما ام انجومنا کار دکه جبو پاراستنا برجوانگی بلند یه ملت ایمه بو نویساندنا و پیشخستنا استراتیجیا دور مامناوند اونها هر همان دمه برسفدایی که بو پرسه نتوایی او نشتمانی و دبه آلیکاریه که جدی جبو پارلامنت و حکومتن چه هریما باشوری کردستان چه هریما روجاوای کردستان اوی دنجی هوال بدران لروجاوای کردستان دوی هلبجارتن واره کرد دوی همو آلین سیاسی ده هلبجارتن دا بشتر بن دوی پارلامنا روجاوای کردستان واره آوا کرد دوی حکومت روجاوای کردستان واره آوا کرد دوی سروکی خواه ده و دوی ناوی وی واره لیکرن دا روجاوای کردستان نها روجاوای کردستان به ناوی قصد هزکی اسکری خبات دکه حوال مظلوم کوبانه سروکی قصد زیده تر نها قصد چیه پیش و ناوی حوال مظلوم کوبانه سروکی روجاوای کردستان دوی هوا چه و سروکی باشوری کردستان هوا او همو هیا بس به ناوی جوده دوی پارلامنتو هوا حکومت هوا و سروکی هریما روجاوای کردستان هوا سینوری خونه جغرافی دیار به و ناوی لیب کن و دمه حوال بدران تو وکو قواره کی وکو پیکاتنه کی جغرافی رسمی چه و باشوری کردستان ها تو ناو دولتی دا بوی ناوی حرکت کی نه به ناوی قصده کنها قصده بخوم پیراده بجم آرتش کلگل آرتش را سوریای وکو انتگراد به او تشتانا جوار نکرنده ضروره و ضروریت کی دیکه جیه چندین جاره سروکی یکیتین اجتماع کردستان بریز پاول طلبانی لگل سروکی پارتی دموکرات کردستان بریز مسعود برزانی کمک مسعود برزانی جی سروکی کی گلی کرده پیمه خوش و نخوش هنه کس دلی وان دیشن دلی وان نیشن حوال بدران مجاره پیشتر با قرآن سون خواه نه مالی بارزانی نه پارتی دموکرات کردستان نه حکومت حریم کردستان یک دینار ندهن باور بک جارنا پروبلیم ما اقامه جی چه یعنی بریز مسعود برزانی حوال بدران ده برنامه تا دا مگود وکو مرجع کیه تا پرس کرد تا گوت وی پشگریا روجاوا بکه مگود که مسعود برزانی وی وکو مرجعیت کی کرد تر بگره حوال بدران براستی مری دست خو بده سر وجدان خو که مسعود برزانی لروما دما کانال رودا و کردستان 24 پرس لیکر کت اون پشگریا روجاوا دا بردوام دبن که مسعود برزانی گریا و چش دستی مبینه بکن احمد شارا برسه و تلفن الهام احمد وانا ندا که مسعود برزانی چند جار تلفن کرد چندی هات سر خط چو روما لگل پاپای روما حوال بدران داره گلی کرد لگل راپرین و شورش دایگبونا روجاوای کردستان همان دمه مرجعیت که کرد ده شخص رزدار مسعود برزانی دا چه مسعود برزانی مرجعیت کرد حوال داره دوی ام وی بزان بن هلوست دولت ترک جی گوری و باور بکه از وی تشتکیش بشن دولت ترک یعنی فشار بکه سر بریز عبدالله و جلال مرملانه لگل که مسعود برزانی بکه پیکی لگل پارتی پیکی هر چندی نمه که جی که یان جی بفکر من هگر عاقل بن
بتایبه دولت ترک میت ترک با او دکه بفکر من بریز عبدالله اوجالان دبی اف اردوگان جی دنگی گلی کرد جی یابان امریکا استرالیا بریتانیا برازیلیا ولاتین اسکاندیناف همو ولاتین جهانه روسیا کمارین سوویتا بری لوی بشه کردستان لباشور بو روجاولات لروجاوا لباشور بو باکور لروجلات بو روجاوا لحمو بشین کردستان تکرار 6 میلیون گلی کرد دوید تو وی گلی گودار بکی هول بدره شورش چی بیا زانی جارنا تاریخ دوید دو بش نوسا راسته پیش مها چله تاریخی کی کرد بو نها تاریخی کی دنیا من دما اوا دراند نکو من بیرزی من زانم بریز عبدالله اوجالان ده زندانه ده فشار لسرویه بس اف تشتا یمه حقی ما ها ببن دولت جی سال مرجعیت سروک مسعود برزانی به دو تشتا درکت یک دما 2017 لرفراندوم کردستان ده جارا دو دیاجی دوی مثلا شورشا مها ریبندان یا گلی کرد اول بدران که نوشیروان مصطفی سرکرده سروک کی کرد بو پریز مامجالا سرکرده سروک کی کرد بو راپرینا 91 لگل بریز مسعود برزانی سروک کی گلی کرد به هفر راپرین کرن من دکارم نها بیجم نوشیروان مصطفی ترول کی نبیه و دمه بلکو رولی زیاده تر بو یه سروک مامجالا سروک مسعود برزانی بلکی اول بدران من دما اول لاهور شیخ جنگی طلبانی گرتن کرن از زندانه همو کس ده ترسیا با آخوه مده برنامه تا ده کردساتا ده برنامه دن دا گود لاهور شیخ جنگی طلبانی پشگریا روجاوای کردستان کریه یکم کس بو گل حوال مظلوم کوبانی رونشت بانگی حوال مظلوم کوبانی کر بو سلیمانی پاسپورت بوی چه کرشان بو آوروپا لاهور طلبانی نه ده زندانه ده دوی من به کرامتی بکم به شرفی به ناموسی بکم لخو خودی بکم بریم لاهور بیجم لاهور طالبانی چتک نکی کرچات شتی واد به انسان دبی رازگو به خو من نه بو دیرو که دا خو خو نه خلق مگودار دکه یه لاهور طالبانی بری وی پولاد طالبانی لاهور طالبانی یکم کس بو او دما برپسی دزگه زانیاری بو و همو کسوی دمی دترسیا لگل روجاوای کردستان تعامل بکه وی تعامل کرد و دبی از نها بیجم که مسعود او روجا من گل چند کسا شر کرد اول رمضان تبو گوتی مرجعیته اکرو مرجعیته ابرز مسعود برزانی نهاتا سرخط تو مبارک لگل حوال مظلوم کوبانی کرود نشت احمد شارا نداتا سرخط یک جی قومپلو روجاوای کردستان که والا درخست که روجاوای کردستان جناب نچه گلی کرد بو درجه یک بس رولا برز مسعود برزانی جی گلکه مزنه دوی مری وی بیجه دست خو بده سر وجدان خو برز ما درگه میونشن بو برز مظلوم کوبانی وکر کو سرک وزیر کار در و فرانسه تل حولی رگل برز مظلوم کوبانی هفدیتین دکه مظلوم کوبانی لور قبول دکن ای واشوری کردستانه لیدانش لبه دگوتن بس برجوانگی بناماله نظام برجوانگی ایوا در نکو ای ترکیه پی نخوشه بس مالا بارزانی ویدکه من لور لحولی بحثا بریز پاول طلبانی کرم دما سردان روجاوای کردستان کرد دما پیامک بو نوروز آمده گود مبحثا بریز ملا بختیار کرد دما لآمده آخوی لانقره آخوی گل کس نزیکی پارتی دموکراتی کردستان بو پیان نخواش دما بریز پاول طلبانی پیشوازی لبریز مظلوم کوبانی کرد گل کس پیان نخوش بود دما مبحث سروک مام جلال کرد من بحثی راستیا دک ولی یکی اجتماعی کردستان پیش پارتی دموکراتی کردستان با روجاوای کردستان خبات کی مزین کرد اینو کردستان وکو حکومت کار دکه اینو جی بریز پاول طلبانی بریز خوبات طلبانی دکتر عبداللطیف رشید سروک کمار همو پارتین سیاسی نها یه با روجلات کردستان نها ویدمی همو پارتین کرده به هفر خبات نه دوی مری راستیا بیجه هوال بدران ناو انسان درو بزانی به تایبت هنک ناو روزنامه‌وانا شاش درکتی هنک روزنامه‌وان هنه دویجن روزنامه‌وان ده هنک روزنامه‌وان دوینی لگلی کردستان دویچه کردسا دویچه رودا و دویچه کردستان 24 دگره هنک هنه دوی او روزنامه‌وانا 8 کانالا گریه تو بوی اول من چته کی سروان نابیجم برجوانگی خود چانه
روزنامه‌وان دبی راستی بیجه سیاستمدار دبی راستی بیجه هول بدران نه خلق تماشای مدکه خو منو تو دو اوده کی دارونه نشنه اگر منو تو اوده کی دار استنه بمجنه خدای لسرمه اخلاقك هي اخلاقك اتیکك یکک د زندان دا به او ویسی آکتاش دگوت سیستم ایمرالی تیدا ادنان مندرس هاتا ایدام کرن سیستم ایمرالی زندان د ناوا زندان ده تو زندانه کی وکو تون یا ایمرالی لدنیای دا لترکیه نینه بو وی بریز عبدالله و جلال من وکو سروکه کی زانم و هم خبات دکن بو آزاد به کدو امکی ویجی هه هول بدران نابد تو اوج بو کردستان هاتا گرتن گو امج انقره درکتن بونه پارتی به درباز بونه رجلاتا ناوین بونه ارتش به درباز بونه جهان دونه دولت دما چو اوروپا تلوی دمه لور بوی بریز عبدالله و جلال گو هم هاتنه دولت آوک جبو دولت کردستان هاتا گرتن اینو ده شرط کی ظروف کی دا ده زندانه ده ده شرط و ظروف کی ده زندانه ده نابه انسان پیرا گلیا بیجه تو دکاری هنه باور بکدم او یا 27 شباط درکت مگو او باشه که کرد دولت ناخازن فدراسیون نه کک مسعود برزانی سروک بارزانی نه سروک جلال طلبانی نه سروک اوجالان هیچ سروک کی کرد نکاره حقی وی نینه بیجه گلی کرد دولت ناخازن هوال بدرانزانی تو که دکاری بیجی اگر تر رفراندوم کرد دناوا گلی کرده پرس دانی تو دولت دخوازی یک فدراسیون دخوازی دو اتونومی دخوازی سه یانجی هیچ نخوازی چهار گلی کرد زورترین دولت دخوازه یان فدراسیون تو نکاری بس ناوی دولت ناوی کرده باخ بروی اوای آخر بباخشین اوای آخر هوال بدران من ایرو گلی کرد مرجعیت کرد زانم من گلی کرد به سروک و ریبری مزانم گلی کرد پیشنگی منه شورش کی دن چی با اول بدرا مشترا نگو ما دو گوتن پارتی سیاسی دبنه پیشنگی ما پارتی سیاسی دوی کنگره نتوی آوکن پارتی سیاسی دوی خبات بکن پارتی سیاسی چونه پاش بونه پاشکو گلی کرد پیشنگ گلی کرد هوال بدران گلی کرد آلایا پیشنگی هلگر او آلا ایرو بلند کریه او آلا دست گلی کرده هیزن سیاسی دوی خو قربانا گلی کرد بکن و گلی کرد گو ایرو گلی کرد پیشنگی مه گلی کرد ده دما کمه دید خطریت هات لسر کردستانه خطریت هات جناوا گلی کرد رابو باور دکی نه دولت ترک نه ایران نه سوریه نه سیاست مدارین کرد به خود بیشن دویم اعتراف دکن کسی که باور ند کرد گلی کرد وار راب هریم بک کسی به طیبت باور ند کرد گنج کرد وار رابن راب هریم بک گلی کرد پیشنگی مه گلی کرد سروکی مه گلی کرد تعلیمات دا هوال بدران تعلیمات دا یک کردستان یک والاتا دو ناو چار دبه یک گلی کرد تعلیمات دا کستاتویا کرده هده نشتمانه کی کرده هده و نتوی کردجی خدان همو مافته گلی کرد تعلیمات دا دوی ام همو جی فرمان گلی کرد در جر ریبرتیا گلی کرد دوی ام همو وی جیب بکن بوی هوال بدران بجی شورشا گلی کردستان یا برفانباره یا ریبندانه یا قانون پاشین ببوره یا مها چله یا مها 2026 پیروز به بجی راپرینا گلی کرد پیروز به بجی دایگبونا روجاوای کردستان پیروز به بجی یک خستنا باشور روجاوای کردستان بجی گلی کردستان بجی کردو بجی کردستان نقشه کی کردستان سلیمانی مرا شاندن و حوال بدران باور بکه یعنی جمرا گوت من دعوی کرد پشتی 12 روزا شاند گوت روژه 500 بو 1000 کس دبیجه مرا نقشه چیکن گوت هر عده همی فابریک باش دیاره نه باش دیاره گوت هر عده دوی فابریقه کی چه بکن فابریقه کی نه او نقشه یا کردستان همو کس دعوت که بریس عثمان باید امیر او جناهه دگو کردستان نرسنده ساین عثمان باید امیر گو برده
بۆ vê heval bediran ev bernama min te bernama pîrozbayiyê û şayê bû. Pîroz be bo gelê Kurdistan. Malatya va. Gelek spas dikim. Azîzim. Bibînin xêr û xweşî de. Serkeftin. Her bijî. Silav rez. Hevanno ez dê demê Azîzim. pêş bedin bültenekî taybet tenê ji bo nûçiya çê bikim. Xatirê we silav rez.